درود رابط شرطمند چارو گوشدارو کو مناسا خاموش شرندو جاگا نشتے تو اشورا سلامت بات ہے امروز بہارا بات ہے گم گڑتی مگیندات ہے شرطمند مرچی میں دیما کتاب ایک رجاں کی کہ شرجان کارند غلام فاروق کی خلیل جبران درد و کولن جانگو میں تگیں گداروک پشتگیں بانزو یہ کتاب ہمیں زدتن چاپو شنگ بودتا کی شیشن کارند پٹو پولی و لفظاں کی گل تربت ما لوٹن کے یہ کتاب شمی دیما شیلتی بار وانے اور شما یہ کتاب شمار ہم بارہ مند بکنے یہ کتاب 2020 سے چھاپو شنگ بودتا نو یہ کتاب کہ جندے بابتا نویسک بودتا غلام فاروق نوشتا کن پشتگین بانزل دا بروکن ونگ جبران خلیل جبران ما عربی زمانہ نویستگین کتابین کے 912 سالہ اللہ جنبال مختصرہ چھاپو شنگ بود درد و کولن جانگو مینتگیں ایک گدارک ناولٹ یک سروستی بابتا ہند کے نوک ورنائی سالان جبران سرا گوستگت یہ بابتا سویل بشوی وتی کتاب خلیل جبران انسان و شاعر کے 992 تہا نویسید کہ وحدے 892 سالہ جبران چا امریکہ لبنان واترت کو مدرسۃ الحکمت کوہنو قدیم وانک جہا وانکی بندات کتا 4 سالانی ای مدتا آئی سر بازیں وشیوں نگیگیں جاور آل گوستن چری سرگوستان یکی گوں سلیم دائر نامی استاد و شاعر یا آئیے دوستی و سنگتیت کیا آئیے وسیلہ آئیے پجارو کی گوں ازگاریں واجکارے تنو سسد انا دائرہ بود یہ واجکارے 2 جنک تھا یکی نام سہیدیت و دومی حالات اسد انا دائرہ جبران آرہ وتی لوگا لوٹائن تا آئیے چھکا وانگا کمک بکن امیر رواہنی سببا جبران و حالاکا چا آئیا 2 سال مسترت آہنی نیاما مہرو دوستی بندات تو آہنگو یکی دومیا اوری کولو قرار کن بلے دیر نگوست کہ آہاں سماوت کہ آہانی مہر دیر جل نہیں و آہانی گندو نندو مجلس زد سر گڈ بودتن اجدسدو 99 گرما آگا آلہ براتا وتی گوارو جبرانے نیاما بوو کی ربطو آمدو نیادو مجلسانی آل شونی بود و آئیا آلہارا جبرانے گندگا مکن کود چریشی ارندی دوینا تا چیزی وحدا مرسارک سے زیارت نزدیک کا چیریں جاگے یک دومی اگو گندونین کود بلے جبرانا زد سمابود کے ہی نندنیات پر آئیا سلو گنترین آسراتانی سواب بود کنن پمیشکا آئیے وتی میرے واہگانا سرگڈ کو تو گوں حالاہا آئیے نندنیادو مہرو دوستی در بند بود بلے آئیے وتی زندمان ہی اولی تجربہ تراب بھی آل کتنکو تو 912 سالہ بزن چری سرگوستا 13 سالہ رند ما عربی زبانہ وتی ہمیں مہری داستانہ را پشتگیں بانزول نامہ نویست کیشی تہا آلہ ہرا سلمہ کرامی گشتگا تو آئیے پیتارا فارس آفندیے پنام داتگت ای کتاب تہا نیوکا یوتی جندے دلپروشی و کوہ تکولن جانی باوتا وتی مارشت گشتگن بلکہ آ دورا جنی آدمانی سرا بوکیں ظلم و ناروائی و دینی سروکانی چیریں مکر و پندلانی باوتا ہم وتی ایالو لیکا درشان کتگن ای گدارو کے کنچی نویسکارو شاعری دل توارند کے آچوتی دورے بے وڑو بے پکراتیں رسم و رواج و سلگتو انسان دشمنیں رہ بنداں یاگیت و لالچ و ذر پشتا کپو کی انسان دشمنیں گر کو ابتاراں چا نپرتی کت ای گدارو کے تہا ای ابرا پدرکند کے تاری کے تہا سلگتو بے پکراتیں کانود و رہ بند چونیا رواج گرن تو مردوں میں سلکاری و گندکاریاں چونیا منن تو شانی پشت گریا کن ای گدارو کے تہا سلمہ کرامی بیوس و گم جتیں جنین چکی رنگا راج لگت مال و ظلم آماچیں جنی آدمانی ٹکے نشانین دومی نمگا منصور غالب بدکماش و سلکار و لالچ و حرام واریں ٹکے نمائندگی کند و آئیے ناکو پادری بلوس غالب دین و مذہب نام و پشتا ظلم و ناروائی کنو کو مالو کے ریپینوں کو ردیوں کے ٹکے نمائندے یہ کتاب سکیں وشیں زبان جہلیں فکر و سسا و بیمٹیں ندارہ کشیا اشیارہ دنیا شرطریں کتابانی لڑا اور کتب و یکسا 10 سال گوزگا رندم اشیوانو کروڑانی توکان یہ کتاب من دنیا صدا چگیش زبانہ رجاں کتک بلے بلوچی زبانہ اول رندند کے اشیے رجاں کنک کتک
چدو ساری منی جندہ جبران خلیل دو دیگه کتاب بزن پیامبر و آشو بلوچی زبانا رجان کو تگم. یہ کتاب چھاپ و شنگے تکا منی دیر گیندو زواو لبزان کی امکار عبدالواحد بلوچا سک باز کو مکو تک من آئی باز میں نتوارا. غلام فاروق بلوچ رجانکار. جبران خلیل جبران زندے وال. جبران خلیل جبران کے رندہ خلیل جبران نامہ پورویں دنیا ہا نامدار بود 6 جنوری 1880 روچا لبنان دور و دراجیں میتگ بشاریہ ودی بود. آئیے پتے نام خلیل و پیرو کے نام جبرانت. آئیے پت خلیل جبران ماں بشاریہ ٹیک سو ملام گرگے کار سرحد بلے سکین ترندو بھتبی مردیت وتی جن چکانی سرا سخت ترندیو سخت گیری کد. آئیے وتی آمدن گیشتر شراب و دگے سلکاریا نی سرارس کو تو لوگ سرا زیادیں دل گوشداری نہ کد. ودی بودا رند آئیے وتی چکے نام وتی پیتے نام سرا جبران ہیر کد. اے پیما آئیے پورا ہی نام جبران خلیل جبران بود. جبران پت خلیل آئیے ماتے دومی لوگ واجات چدو ساری آوتی ناکوزات ان عبدالسلام لوگ آت بلے یک بچک کیے ودی بوگا رند آئیے لوگ واجا بیران بود تو جبران مات کامیلا رحیمہ سانگوں جبران خلیلہ بود. بلے یک بچک کیے ودی بوگا رند آئیے لوگ واجا بیران بود تو جبران مات کامیلا رحیمہ سانگوں خلیل جبران بود کہ چرائیہ سے چک ودی بودن. بزا جبران کے اجد صدو 83 ودی بود. ماریانا اجد صدو 85 ودی بود و سلطانہ اجد صدو 87 ودی بود. ای پیما جبران خلیل جبران یک نیم براتویت کے نامی بتروست او دو گوارتند کے چرائیہ کسترتند. پیتے درگتا جبران مات سکھیں نرم تبو وشلسانی جنینیا تو چکانی دلگوشداری و رو دینگے سرا سک باز تکلیف و جنجالانی دیں پان بود. جبرانہ وتی مات سک دوستا تو وتی رندے نوشتان کو شیرانی تھا باز برا وتی مات باروا نوشتیں کو چونکہ وتی عربی کتاب پشتگی مازل تھا نویسی انسان لنٹانی سرے وشتریں و ڈولدار تریں لفظ ماتن و شرکنتریں توار منی ماتن. دیکھیں ایک نوشتان کیا تہا وتی مات بابتہ نویسیت منی کردار و اوش و پہمیں 90% بار منا چوتی ماتا رستگ بلے آئیے وشت بھی نرم دلی و سگ و برداشت من برابری کت نکنم. جبران خلیل جبران تنی وحدی کسان زاگیت کہ آئیے جبین و دل سرا یک نیمگی وتی جندے لوگ جنجال و جیڑہاں ارش کو آئیے پیتے ترندی و سلکاریانی صوبہ و دومی نیمگا لبنانا فرقہ پرستی روکیں آسا یہ کسانی زینارہ سک اثر مند کت. یہ آماد عورت کے یک نیمگی عیسائیت و اسلام منوکانی نیامہ و دومی نیمگا فرقہانی وطمہ وتی جنگو جیڑہاں ای پورہی اند حسر مند کت. چونکہ اج صدو 46 سالہ یک ارشیتا 11,000 عیسائی کشک بودن. چری جنگو جیڑا ہو لوگی نگیگیانی صوبہ آئیے ماتا وتی چاریں چک زرتن و اجد صدو 95 سالہ امریکہ شد. ای وعدہ جبران 12 سالے چک کیا. امریکہ شہر بوسٹن عربستان چاہو کہ مردمانی یک میت گیا جامنین بود تو جبران ماتا آئیا کوونز اسکول فار بوائز نامی گئیں اسکولیا پوانگا روانداد. امی اسکول آئیے اصل نام کے جبران خلیل جبرانت بدل کو تو بس خلیل جبران نوشتہ کت کے رندہ گیشتر امی نامہ نامدار بود. یہ اسکولہ آئیے 2 سال پتنگی و ترپشی و تکانسوری گوازیں چیا کہ مالی تنگ دستی آبید ادا اسد چمچاری کلاگو ٹاکورو امی پیمیں ویلانگو دیں پدیں بود. آئیے ماتا ہمیں دا کسانی کاری بندات کو تو وتی چکانا لاب دات نیزگاری سووا آئیے وتی ایدگے چک پا وانگا نداتن تو آہاں ماتا دزمکی کو اوتا لوگ یار سدر بیت. اجدہ صدو 95 سالہ جبران ازم و عکس کشیے ایلگرگے واسطہ ازم اسکولی آمشو تو چے دوران آئی تکا تاوتی زندوانے گڈا کار کو تو نامم کشن. یہ تکا فریڈ آلن ڈے نامی مردیا آئیارا سک باز دل بڑی دا تو آرٹ و لفظاں کے پڑا آئیارا ماں دیوان و مجلساں باہر زورگا کمک کت. امی دیوان و مجلساں انتہا جبران گو آواد نامداریں عکسکار شاعر و نویسکاراں گندونند بود کے شانی تا کیٹ شیلے بلیک
ایمرسن وائٹ میں نے وڑے شاعر و نویسکار گونتن امی دورہ ناتن آسکل ڈول نامے گئے نویسکار یاوتی کتاب عمر خیام سرتا کے سرا جبران خلیل جبران اکستاد کے چریشیا آیا سک باز دل بڑی رسد یہ وحدہ 15 سالے گت اجدہ صدو 98 سالہ جبران خلیل جبران آپی جہاز سرا بیروتا شد وا دورے نامداریں وانک جا مدرسۃ الحکمت وانگی بنداد کو ادا آئیے نزدیک ترین استاد یوسف ادادادت کیا آئیا خلیل تہے پرمارشتی انسان دیس تو آئیا ار پیما دل بڑی داد چامی وانک جہا خلیلہ اولی رندہ عربی نویسگ ہیل کت چدو ساری آئیا عربی ابر کت بلے نوشتہ کت نہ کت جبرانے چیرندریں زان تو مارش چری کسانی سرگوستا پتر بیت کے یک روچی آئیے استاد یوسف ادادا آئیارا سوجو سرکت کے پا علم و زانت ایل کنگا علمین کے تو یک یک پدان کیا سر بکپے اشیے پسوا آئیے شاگردہ گشت بلے استاد بائے دی گپا بزان کہ مرگ پا بالے واسطہ پدان کان سر نہ کپیت امی وانک جہا گڈی سالہ جبران خلیل جبران المنارہ بزان روجنے نامہ ایک لفظاں کی گلے جوڑ کت کی اشیے تہا آدورے نامی کلم کارو شاعران بارزت شاعر الحکمتہا وتی وانگے سرجمی رن جبران خلیل وتی بنی میتک بشاریہ وتی پیتک وراشد بلے وہ دا سک دل پروش بود چیا کہ آئیے پیتنوچا ساریا گنترو بدتا وہ بے پکراتت ہو ادھا چا زیاد شرابی وارد آئیا یہ نوک ردوں میں شاعر کلم کار و اکسکارے دل بڑی بدلا آئیا را سک دل پروش بود چونکہ یک روچی چیزی میوان آئیے لوگا نشتگتن چریشاں یکیا جبرانہ گشت کے وتی شعری بوان وقتی جبرانہ وتی شعر ون تا آئیے پھت ظاہر کب تو آئیا را ڈھائی داد کے دیم آئی پہ ہمیں کب تک کار مکن چریشیا پد پا جبرانہ پیتے لوگے نندگ سک گران بود او درد کو وتی ترو یہ لوگا شد اودا آئیا گوتی ترزت کے ہوریا وتی بنی ہندو جہانی سیل کو تو کو جنگل ڈنو کچگن شو تو اشانی تا نشتو قدرتی رنگو ندارائی چارت میں یہ وحدہ 16 سالے بچکیات بلے گو قدرتی نداراں سک میرو دوستی استا امین اما جبران سرا کنچے سرگوستیت کہ آئیے دل و مارش تہا نقش بتن آئیے گندو نندگو سلیم داہر نامے مردیا بود کہ آچا خلیل گپ پترانا سک اثر مندت آئیے وسیلہ آئیے پجارو کی گو نامداریں و ازگاریں مردیا بود کے نامی تانوس اسد انا دائرت آئیا جبران آرا وتی لوگا برتو گو آئیے مستریں جنک آلا چا خلیلہ 2 سال مسترت بلے دوئے نانی نیاما میرو دوستی بود تو آنی مجلس و نیاد بودتن اجدہ صدو 99 سالہ آلہ برات شانی گندو نندے آلہ صحیح بود وآئیے وتی گوار مکن بود رندہ آلہ سورگو عیسائی مذہبی سروک کی برازت کا کنگ و جبران مہر بوجی بکت ای سرگوست اثر جبران زین و دل سر سک نقش بوتو 13 سالہ رند وادی کتاب پشتگیں بانزولی نویست تا آئیتہا آلہ ہرا سلمہ کریمیے کلمی نامی داد چری سرگوستا جبران لیکا و مارشتانی تہا جنی آدوانی سرابو اوکھیں زیادتی و ناروائیانی لیک زیاد بود تو آئیا وتی دیم ترے شعر و نوشتان کانی تہا لبنان آدورے ٹکی و قبائلی ظلم و ناروائی انسانی نابراوری و جنین آدمانی بے قدری و کم شرپیے بونگپانی سرا سک باز نویسد 902 سالہ آئیا لبنان یک پارگی یلادا تو امریکہ شد چدرن بیچ کسانی وحدے ترتاباں آپدا لبنانا پنندگا نیت کو وتی زندوانے ایدگے درستیں وحدی امریکہ و فرانسہ گوازیں امریکہ رسگا رن گشزانہ قدرت گنترندیں جاوران جبران ودا رہا تا یہ کستریں گوار سلطانہ سک نادر آبود تو 4 اپریل 902 روچا بیران بود ای ودا 14 سالے گت خلیل ای ودا امریکہ نوید او آئیا پیرسا چاربی اخباریا گوارے بیرانی حال رسے خلیل مسترین براتو بتردس چا گوارے مرکا سک دل پروشو دل پدر بود تا یہ ادا کہ آئیا ورگم یلاداد 1902 سالہ تاکرے چے موسمہ اور ڈاکٹرانی سوچے پدا کیوبا شد کے بلکہ اودا گہتر بیت
امین اما خلیل مات کامیلا چوتی جنک کے بیرانیو بچک کے نادرائی غم اندوا نادرا بوت تاتے باوٹ بوت بترو سے کیوبا ہا روگے دومی روچا کامیلائے نادرائی ودتو آئیارا دارو جہا برک بوت چکتانا پت زانک بوت کے آئیا شمکے نادرائی گورچتک دومی نیوگا بترو سا ہم کیوبا ہا بازیں پائدک نبوت تو ہا لوگا واتر بوت تو نادرائی آئیارا انچو نزورو کم طاقت کتگت کہ وہ دے لوگ دروازگی جتا آئیے گوارا آئیارا پچا نیا آورت 4 اپتنگا رن 12 مئی 903 روچا 25 سال عمرہ بیران بود ہائی پرستنی گالاس نات کہ 28 جون 903 ماہا آہانی مات کامیلا ہم بیران بود ماتے بیرانی وحدہ جبران آئیے گورا نندو کات یہ پیما یک سالیتوں کا جبران خلیل جبران وتی خاندان سے دوست ناکیں مردمانی مرگ وتی چمانگو دیت نو پشکب تگی مردم بس دویتن وطو آئیے کستریں گوار ماریانا ماتے بیرانی وحدہ جبران خلیل جبران 20 سالے گت 30 اپریل 904 روچا جبران جوڑ کو تگیں اکسانی یک شونداری ہوت یک جنی آدمی کے نامی میری الزبت آسکلت آئی اکسانی چارگاہ مت کو گون جبرانا گندو نندی کو اشانی اولی گندونن تا دیم بازی سالا آہانی اوری دوستی و امکاری بندات بود وانچو گوشند کہ جبرانا گوئی جنینا سور کنگے و آئشم بودتک بلے جنین ہمر یکی کمی گیشتر بودتک و پمشکا رازی نبودتک بلے آئیے جبران زندمان و کاران تا سکے مزنے دستو کرتی بودتک و تا زندمان گڈا دوینانی گندونن دو کاغدو کر را جاری بودتکند 905 سالہ جبران نوشتانک ارسو کندگ ٹریئرز اینڈ لاٹرز اس سرگالا المہاجرہ شنگ بتند کے سک نامدار بتند رندہ میری آسکلا ایارا 8 اکسکاریتا زیاد ایلکاریے واسطہ 908 سالہ پیر سا روانداد اودا یہ کسانی اکس جائی پچکو تو اکسکاریے پڑا سک نامدار بتند جبران کتاب یاگی اروا ما عربی زبانہ اماوادی شنگبوت کے آپ پیر ساتھ اشیتا قبائلی ٹکی و گروہی رسم و رواج و تنگ نظریانی بابتا آئیے آشوبی لے کہانی بعضی مردم و گروہ نوش کتن تاہی یدہ کہ آئیے را کشک پندلم سازک بود و یک کیا آئیے سرا تیر باری کت کے چریشیا ٹپی بود جون 909 سالہ پیر سا آئیے را آل رست کے آئیے پیت بیران بود امیدہ آئیے گنام داری نویسکار امین ریانیا گندونین بود کہ دیما آنی دوستی و لفظان کی امرداری تا گڈا پر چامن 910 سالہ آگو امین ریانیا او دگے وتی کسانی یہ سنگتی یوسف اوالی کے امرائیہ لندنا شد وہ چیزیں وعدہ مودہ نشت اپریل 911 میری آسکلا جبران واسطہ میں نیو یارکا یک اکس جائی پچ کو اور جبران چا بوسٹن درد کو نیو یارکا شد نیو یارک آئیے سک وشبو تو وتی عید کے پورے زندوانی امودا گوازیں نیو یارک کا آئیے گوں آدور نامدار شاعر یرسا گندونت کو تو آئیے اکسیم جوڑ کو تو 912 سالہ آئیے عربی گدارک زناولت پرشتگی مازل چاپ بود وہ امی سالہ آئیے گوں بہائی عقیدہ سرو عبدالبیاہ گندونت کو وہ چرائیے زانتا سک باز اثر بند بود دیکھیں بعضیں دانشور نویسکار و اکسکاراں آئیے دوستی و امکاری استد کے اشانی تہا ولیم بلیک رابرٹ فراسٹ ڈی ایچ لارنس ارتھر ڈیوس میں زیادہ پیری لوٹھی میکی لینی سلیم سرکی و دیکھیں نامداری مردوں گونتن 14 دسمبر 914 جبران اکسانی مزنی شونداری بود کہ چریشیا آئیے اولی رندہ $6,400 آمدن بود امیدہ گو نامداری اکسکار البرٹ پنکام رائڈر آگوں یہ گندو نیندم بود جبران زندوان یک پہناتی بابتا باز کم مردم زاند یہ سیاسی و راجی جہد و جفا فکر و سساد 914 سالہ وادے لبنانا ڈکال کبتت گوڑا آئی آگون دگے چیزی راج دوستانی اوریا بعضیں سامان آپی جہاز وسیلہ لبنانا روان دیاند 28 اپریل 920 روچا آئی آگون وتی نزدیکیں لفظاں کی دوست میخائل نعیمی و دیگه شش چینی نویسکارانی اوریا الرابطہ القلمیہ پن بانڈ نامہ ظاہرہ لفظاں کی گلیٹائن بل چہرے صورتہ اشیے مقصد شام و لبنان آزادی و وطو آجی یہ واسطہ کار کنگت
ایک اللہ کے انگریزیا ری بیتھا اے نامہ مشہور بود سک باز لبزاں کی او سیاسی کار کو تو مزن مزنے اولتا کو تاک بنداں اشیے باسکانی شعر و نوشتاں چاپ و شنگ بودن. ایک اللہ عربی لبزاں کے رنگ و دروشوں میں تہا بازیں نوکی و بدلی آورد. 918 کے نیامہ جبران چار جوانے کتاب نیادیات کن چوکے گنوک دا میڈ مین 918 چاپ بود. پیشگاں دا فور رنر او پورولاتو دا ٹمپسٹ 920 چاپ بود. ارم برزی میدارانی شار 921 سالہ چاپ بود. چری کتابانی چاپ بوگا جبران حرب دنیا ہو قبلہ ہی دنیا ہا سک باز نامدار بود. بازیں کارانی صوبہ آئیے جندم نزور و بے طاقت متگت بھلے آئیے وتی زند مانے مستری مڈی تنیواتی انگت سرجم کنگیت. ای مزنی مڈی پیغمبر دا پروفیٹ کتابت کے 31 دسمبر 922 آئیے گو میری آسکلے اوریا نشتو اشیے ٹول برج برابر کتن. دومی سال بزان 923 ستمبر گڈی ابتگا نیو یارک کتاب جہاں تھالان بود. یہ کتاب خلیل جبران شرطریں و نامدار تریں کتابت کے اشیاء قبلہ و رودرت دوئیں انداں گوشے آشوبی آورد یک مائی اندرہ درستیں چاپ بودتگیں کتاب بہا بودتن. و 937 سالہ اشیاء 1,30,000 دانک بہا بودتگتن. یہ کتاب بابتا دنیا ہادور مزن نامے زانتکار و نویسکاران نوشتانک نویست چوکہ آئرلینڈ نامدار نویسکار جارج رسل نویست کہ چر رابندر ناتھ ٹھیگور کتاب گیتانجلی رن چر رودرت کا چست بوکیں ای مستریں آوازیں. چری کتاب نویسگا رن جبران نام انچو برشت کے آوہد امریکی صدر روز ویلٹا آوتی لوگا لوٹائیں تو آئیر عزت داد. 925 سالہ نیو ایورنٹ سوسائٹیا آئیوتی بورڈ تہا اور کت. ای بورڈ تہا آ دور مزن دانشورو نویسکار چوکے مہاتما گاندھی جارج رسل اینی بسیایت آنندہ کومار سوامی جان ڈیوی بٹر رسل آلما ڈریڈ ایچ جی ویلزو سید حسین وڑی مردم گونتن. جبران گڈی نامداریں کتاب عیسیٰ انسان چک جیسس دا سن آف مین کے اکتوبر 928 شنگ شدور ہند آئیے نادرہ جانیا آئیے رسک نزور و کم طاقت کت. سور و سانگ جبران خلیل جبران رسمی صورتا سور نکتگت تو چکو چھلانگی ہم بتگ البت آئیے میرو دوستی کو چیزیں جنی آدمان بتگ کہ چریشہ میری آسکل چا درستان دیوان بتگ گو جبرانا میری آسکل اولی گندونیں دا یہ اکسانی مراگشیہ بود. میری آئیے اکسانی سناو سے پت کو تو آئیے روتی اسکولہ لوٹائیں او دا چا میری آوید گو میکیلین نامی جنک کیا آئیے گندونیں بود. گو میری آسکلہ جبرانے میرو دوستی روچ پروچ گیش بود بلے یہ مہر چا جسمانی ازیاد روحانی و دلی مہریت. آئیے مالی صورتا جبرانا رسک باز کو مکو تو ہم آئیے سووا جبران پیرسا شتو تا 2 سالہ نشتو ہم آئیے جبرانا من نیو یارکا اکس چائے جوڑ کتو داد. گو عید کے اکسکارو نویسکاراں پجوارو کھنائیں. میخائل کریمی نویسید کے بعد جبران چا پیرسا واتر بود تہا میری آسکل چارگا شد میری سک گلو شاید بود تو تدیرا جبرانا پیرسا بو کے ہوتی چستو ہیرو سوب مندیو جنجالانی بابتا آئی رائے والداتن وادی آئیے گا پلاس بوتن تا آئی آناگا تچا میری جست کت کے تو منی ہمراہ بے چاہے آئیے ہی سوالا میری حیران بوتو گشتے کجا خلیل ارجا کے زندوان مارا دوئینا میں بار خلیل جبرانا پسو داد پدا میری جست کت تو بلکہ سورے گپائے ہاؤ خلیل پسو داد گوڑا میری ایک انچی جستی کت کے چریشیا خلیل جبران حدہ چا زیاد تکانسر و دل گئیر بود. آئیے گوشت بلے خلیل تو پلکارے خلیل سرپد بود کے آئیے گوشگے مانا چین بلے چرے سوالا آئیے دست پات گوشے عشق بودتن تو آئیے دین چا زہر و پشوان یا سور ترد آنچو پشوان و دلگیر بود کے آئیے دلا گوشت کے چرے گپا ساری باہد آئیے للک برگ بودتے آگو گرانے دلیا چا میری لوگا درد وہ آئیے دلا ہمیت کے نو دوئین آنی نیامہ تعلق داری بلکہ علاس بودتن بلے چیزی روچا پاد آئیے میری ایک آگت گو اب تا $5 چکا رست گوڑا آئیے تکان سوری کم تر بود چیدو پد ہایا نیاما سورے گپ ہچ بر نبود بلے آنی دوستی ہو ہم حیالی ہو کاغت ہو کراج
تاہائے رابرچا بتن راستیں گپشنت کے آگاں میری آسکلے مالی و ذاتی کمک گم بتیں تا جبران زندوان رنگ و چیدگ پاک بدل بتگت دگے جنی آدماں کے جبرانہ گو ہاں میرے دوستی بتگ چاہاں یکی مکیلینت کہ جبرانہ میری آسکلے اسکولہ دستگت آسکیں وشرنگ و کساں سالیں جنکیت او جبرانہ گو ہیا حدہ چگیش میرے دوستیت بلے قریب 5-6 سالم پد ہانی نیام تعلق داری الاس بتن دیکھے 24 سالی جنکی کے نامی جو اس پین پرسٹینیت گوائیا خلیل میرے دوستی تا مزہ نہیں واتی آستت آوت یک شاعریتو پکری صورتا گون جبرانہ نزدیکت چیزی وادا آگون یک دومیان چو نزدیکتن کہ چو مردو جانا پیما ہر جگہ اور چکارتن بلے رندہ ہانی نیاما ہم رشتہ داری پروشتن وادی خلیل چھا امریکہ عربی زبان ایلکنگا بیروتا شد تا الکمت یک استاد یہ وسیلہ یک سیر وزگاری مردم یہ لوگا شتوات کہ آئیے نام اسد انا دائرت آئیے مسترین جنین چک آلہ دائرت کہ چھا خلیلہ 2 سال مسترت تو اینانی نیاما میرو دوستیو گندو نند بلے رندہ وادی آلہ عبراتی گندو نندہ صحیح بود تا آئیے وطی گوار مکان بود چیزی وحدہ انگا ہانی نیاما چی رکائی گندو نند بود بلے زد جبران دوار امریکہ شو تو ہی تعلق داری ہم خلاص بود زندمانے گڈی روچو بیرانی چونہ جبران خلیل جبرانہ یک نادروائی چواز وحدہ گونتو بری بری آت ہتے باوٹت بلے گون 929 سال بندات بوگا ای نادروائی ودد آئیے جس میں اڈو بندہ سک درد کت آئیے واسطہ راگا مشکل بود امی سال زمستان آئیے وطی دلا زاند کنو آئیے زندوانے روچ کمن حکومتی دوستو ہم بنا لبنان واتر بوگے واہ کو ارادہ ظاہر کت بلے نادروائی سوابا شت نبود یہ پورا سالہ گیشتر وتی گوار ماریا نئے لوگ ہاتھ ہمیں درگتا آئیے وتی دردانی سوکا شراب ورق زیاد کت بلے یہ نادروائی روچ بروچ وطانت وتی یک دوست یا راداتگیں کاغدی اتہا جبران نویسیت منی جسم ورواہ نیاما دوری نو وطانت آئیے لوٹت کے چاوتی مرکہ ساری ماریانہ واسطہ جوانی لوگی بزوریت 930 سالہ آئیے بوسٹن پاوتی گوارا جوانی لوگی زورت وہ آئی آرامو دنادیں تو وط نیو یارکا وطی اکس جہات کو جامنین بود وطی زندمان گڈی سہی ابتگان نیاما جبرانا مسافر دا وینڈرر رے سرجم یہ جہد کت دا اپریل 931 کے روچا وادی آئیے کارندہ ارزبند رسینگا آئیے کوٹیا پترتا دیتے کہ جبران سک نگے گی آئیے ڈاکٹر لوٹائیں ڈاکٹر آئیے رگوشت کے دارو جہاں برو بلے جبران مکن کت دومی روچا آباری اوش و بری بیوش بود گڈا آئیارا سینٹ وینسنٹ اسپیتالا برا بود آمی روچا یہ گوار ماریانا ہم چا بوسٹن آہد کو سر بود بلے جبران نو یک بارگی بیوشت او کسی پت جانے آورد دا اپریل 931 کے شپ 10 بجو 5 منٹا جمعہ وشین روچا آچری دنیا رخصت آئیے مرکز سواب جگر نادرائیو ٹی بی کشک بود بیرانی وحدہ آئیے عمر 48 سالت مرتگین جبران خلیل جبرانہ ہما عزت و شرف دیگ بود کہ بعض کم مردوں مرستگ بنداتا یہ جنازہ گو پلو اڑا کان یونیورسل پیونرل پارلر سرکنک بود دو روچہ رندہ یہ جنازہ بوسٹن برک بود لبنان ایک قومی بیرک تہا پتا تگیں جنازہ پدا چرچاپ آوری لیڈی آپ دا سیدارہ برک بود بوسٹن دم کو دگانی تو ہی نہیں مگا مردم پائیے جنازہ چارگا لین در لین اوشتا تگت 29 اپریل 931 کے روچا یادداشتی دیوانی دارک بود کیا یہ تھا جبران نزدیکی دوستو ہمبل میخائل نعیمیا آئیے یک دستوں کی وقت 23 جولائی 931 کے روچا آئیے جنازہ ہارا چھا بوسٹنا پرو ویڈن سے بندنا برک بود تو آپ ہی جہازہ ایر کنک بود وہ بیگائے ساحت دعا جہاز دیں پا آئیے بنی اندر آدھا بود اور 4 اب پا جمعہ 21 اگست 931 کا آئیے جنازہ لبنان اثر بود جنازہ ہرچا لبنان حکومت نیمگا گارڈ آف آنر دیکھ بود اور دراہی مذہبی سروکانی امرائیہ جنازہ سینٹ جارج مزنی چرچہ برک بود آرکیشپ اگنٹیس مبارکہ جنازہ رسم سرجم کتن امی بیگاہا لبنان صدر چارلس ڈباسا موت کی دیوانی لوٹائیں کہ آئیے تہا جبران دیر گئیں دوست امین ریانیہ آئیے بار وطران کت چھدو پت جنازہ ہارا آئیے
بنیان بشاریہ برک بود کہ 5 میل دورت پورے راہ مردمانی سراں چابید ایچ ظاہر نہ چارے نیمگاں چیولگو موت کے توار چستن بشاریہ رسگا رن تن دروچا انگت مرگ کے رسم دارک بودتن اگر سرا آیا روتی لوگے نزدیک کے قبرستانہ کل کنک بود ای پیما چا وفات بوگا 4 ماہ ہو نیمہ رن آئیے جون آرا خبرہ اردہ بود نویستگیں کتاب جبرانہ وتی کسانی عمرہ امین چو کتاب و نوشتانک نویست تو عکس جوڑ کت کے مردم حیران بیت آئیے نویستگیں نوشتانک کو شعر و عکس و انچو بازند کہ آنی بابتا ادا نویسک مشکلیں البت آئیے نامداریں و مشہور کتابانی لڑ چوشن 912 پرشتگیں بانزل 905 کچگے پری 906 یاگی اروا 910 پورو لاٹور 914 ارسو بچکند 919 روانگ و انگریزی کتاب 931 کا زمینی خدا 920 پیشکام 931 کا نبی پاک اور 918 عیسیٰ انسان چک 918 گنوک اور 920 پیغمبر اور 932 مسافر ہسٹری میکر بلوچی